Nongeye kuguha ikaze ku ruhando rwa politike mpuzamahanga paje n'amakuru mashya y'ibikomeje kugenda bivugwa bigarukwaho ndetse n'ibyandikwaho cyane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari byinshi byumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo haye ikaze ikomeye cyane nyuma y'igihe kirekire umujyanama perezida wa Uganda mu by'umutekano ndetse akaba n'umuhungu we w'imfura General MUHOZI Kainerugaba adatigisa urukuta rwa Twitter yongeye gushyira hanze inyandiko yatumye benshi bongera kwibaza ku magambo y'uyu mujyanama perezida wa Uganda mu by'umutekano ndetse akaba n'umuhungu we w'imfura batangaje amagambo akomeye cyane ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku mutwe w'inyeshyamba za M23 yaherukaga kumvikana kandi asaba inyeshyamba za M23 kumvira amagambo ya Perezida Paul Kagame ndetse na Uhuru Kenyatta wahawe inshingano y'ubuhuza hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda mu gukemura ibibazo by'umutekano muke bikomeje kuhumvikana. Ndetse amwe mu magambo akomeye cyane yatangaje ko yaza kuba gifite ubushobozi ndetse ari mu myanya idasanzwe y'ubuyobozi, dore ko yigeze kugira umwanya ukomeye no gukurira igisirikare cya Uganda kirwanira mu kirere Uganda Air Force. Kuri ubu kandi akaba arahindura inshingano akagirwa umujyanama perezida wa mbere mu by'umutekano. Aratangaza ko ari kuganira na General SULTAN Makenga, komanda w'inyeshyamba za M23. Kuri ubu Lieutenant MUHOZI mu mboni ze abona ko by'umwihariko General SULTAN Makenga, komanda w'inyeshyamba za M23, ari umugabo w'intwari ndetse usobanukiye iby'urugamba no kurutegura. Akaba asaba kandi abakomeje guhohotera bakongomane bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gushyira hasi ibikorwa byabo. Amagambo akunze gutangazwa na MUHOZI Kainerugaba akunze guteza ikibazo ndetse n'ibibazo politike, dore ko bwatangazaga ko ingabo ze za Uganda zishobora kwinjira Nairobi zigafatura mu gihe gito, byazamuye umwuka mubi hagati y'ubuyobozi bwa Uganda ndetse byongera kuzamura umwuka utameze neza hagati ya zirangingo ebyiri zombi ari igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya muri rusange. Amagambo akomeye cyane kandi yongeye kugaruka kuri Perezida Paul Kagame aho yatangaje ko kurwanya u Rwanda bisobanuye kurwanya Uganda. Ibi ni byatangajwe na General MUHOZI Kainerugaba ndetse kandi akaba ari umujyanama perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Nk'uko twagiye tubigarukaho, yatangaje ko afitiye impuhwe kandi abafitiye urwango Perezida Paul Kagame, ashimangira ko kurwanya u Rwanda ayoboye bisobanura kurwanya Uganda. Ni mu butumwa kandi umujenerali w'inyenyeri enye yinjije ku rukuta rwe rwa Twitter atangaza ko ndi generali w'inyenyeri enye, ibintu bike ku isi nibyo nigeze mbona, ariko mfitiye impuhwe n'abanga data wacu General Kagame. Kurwanya u Rwanda bisobanuye kurwanya Uganda. General MUHOZI mu bundi butumwa yanditse kuri uriya rubuga mbere yo kubisiba mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu wa tariki 3 z'ukwezi k'Ukuboza, yavuze ko kandi asenga n'umutima we wose kugira ngo hatagira intambara ibaho, ndetse we agenda atangaza ko gusa avuga ko yumva ijwi rya nyakwigendera General Fred Rwigema rimubwira ko atazigera aba generali w'igihangange nka we mu gihe cyose atarwanira uburenganzira bw'abanyarwanda ndetse n'ubw'abanya-Uganda. Ubu ni ubutumwa yinjiye ku rukuta rwe rwa Twitter ndetse kugeza kuri abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza amagambo akomeje gushyirwa hanze n'uyu mujenerali w'inyenyeri enye ku butaka bw'igihugu cya Uganda. Gusa ubutumwa bwe bwaje kugenda bugaragazwa nk'ikintu gikomeye cyane ndetse biragaragaza ko by'umwihariko abayobozi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gushyira imbaraga zidasanzwe mu gushinza leta y'igihugu cya Uganda n'iy'u Rwanda kugirana ubufatanye ndetse no guhuriza hamwe imbaraga mu gutwerera no gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23 mu bikorwa bya gisirikare, igura ry'intwaro ndetse no gutoza abasirikare babo. Ari nako bivuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'icya Uganda UPDF bijya byohereza abasirikare babo kurwanirira umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi byose bikaba byagaragajwe nk'imvugo z'ibihimbano ndetse Lieutenant akaba asanzwe General MUHOZI Kainerugaba aragaragaza ko amagambo politike ndetse na propaganda zikomeje gutegurirwa mu burasirazuba bwa Kongo zigomba kwamaganirwa kuri n'uwari wese usobanukiwe ndetse uzi neza ibijyanye n'umutekano, diplomasi ndetse n'ibijyanye n'amahoro habe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'uburasirazuba muri rusange. Kugeza kuri ubu kandi guverinoma y'Kinshasa ntakirasubiza ku magambo ya MUHOZI Kainerugaba mu gushimagiza ndetse no kurata ibigwi komanda w'ingabo z'inyeshyamba za M23 General SULTAN Makenga, ndetse biratangazwa ko nyuma amagambo agiye ashyirwa hanze n'usanzwe ari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara Kivu ya ruguru General Sylvain Ekenge
kubijyanye ndetse no kubyerekeye by'umwihariko ibijyanye n'ibikorwa by'ubwicanyi byumvishe mu gace ka Kishishe, aho bivugwa ko ingabo z'inyeshyamba za M23 zaba zarabigizemo uruhare ndetse nyuma y'imyigaragambyo idasanzwe yabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi k'Ukuboza mwaka 2022 mu mujyi wa Goma zamagana kure cyane kugera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bw'ingabo za Uganda UPDF ndetse n'ibindi bikorwa byose bidasanzwe. General MUHOZI Kainerugaba aratangaza ko bikomeje gutegurwa ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse we n'icyo yise propaganda zigamije gukura umwuka mubi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bigomba kwihutirwa gushyirwaho iherezo ndetse agashakishwa inzira y'ibiganiro kuko babona ko ari cyo ushobora gukemura ibibazo byose by'umutekano muke bikomeje kumvikana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi General MUHOZI aragaragaza amwe mu magambo akomeye cyane ndetse akomeje kugenda ashimangira yibandaho agaragaza ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuhumvikana kandi akomeje kuvugwa n'ibibazo by'amacakubiri ndetse n'amoko bikomeje gutuma benshi bati byabo ndetse mu gihe imirwano nge kobura biratangaza ko abaturage benshi baturiye ibice bya teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo batangiye gukuramo akabo karenge nyuma y'uko abicanyi ruharwa FDL ndetse na Mayimayi bahawe umwanya ukomeye cyane mu bice bigize teritwari ya Masisi, aho inyeshyamba za M23 zifashishije imwe mu miryango mpuzamahanga bakabasaba kurengera ndetse no kuza gushaka uko barengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu bw'abatuye Masisi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi umwe mu butumwa busubiza ibitekerezo bya MUHOZI akomeje kwiganzamo ibikomeje kugenda bigaragazwa nk'ibitutsi ndetse akomeje kugenda tukwa n'abiganjemo batuye mu burasirazuba bwa Kongo bagaragaza ko igisirikare cya Uganda n'ubundi mbere bahoze bagikeka ndetse babisobanuye cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko igisirikare cya Uganda UPDF kitaba kibura gufasha umutwe nyeshyamba za M23 n'ibyagiye bizamurwa mu birego bidasanzwe ndetse byagiye bishyirwa hanze. Gusa kugeza kuri ubu umutwe nyeshyamba za M23 uragaragaza ko nta bufasha bw'igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bwakigera ndetse buzigera bwakira. M23 uratangaza ko ikomeje kurwana ku giti cyabo ndetse ikibazo cyabo kikaba kirebana n'abakongomani nyirizina ari abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abakongomani biyita abakavukire. Ikindi gikomeye kandi cyaje gukomozwaho kigagarukwaho cyane Lieutenant MUHOZI akaba asanzwe ari General MUHOZI Kainerugaba yongeye kugenda agaragaza zimwe mu ngingo zikomeye cyane zerekana ko umutwe nyeshyamba za M23 ukwiye kumvwa ndetse ugahabwa umwanya ku meza y'ibiganiro, dore ko ibiganiro bikomeje kugenda bibera hirya no hino y'umutwe nyeshyamba za M23 ari Rwanda ndetse ni Nairobi zagiye zihezwa cyane mu biganiro bigamije gushakisha amahoro ndetse n'umutekano no kugerageza uko bagarura mu ngingo ndetse no mu ngiro ibikorwa byose bikomeje kumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mumenyeshe rero ko igisirikare cya Kongo FARDC byitezwe ko kiribuze gusubiza amagambo akomeye cyane ya MUHOZI Kainerugaba waje ashimangira by'ubutwari ndetse n'ubukaka bwa General SULTAN MAKENGA, komanda w'inyeshyamba za M23 wanzwe na benshi mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko abayoboye operation muri Kivu ya ruguru.